yang permusik kami Marna Puram Nadana Asaboy Tiu Macem Sadu-sadu Kuluan Karetete at Nosarunay Marunuruk Tagadi Bila hamilo haring ganun ni papay na mo inarohan mo tudang namin imanifesta pasak sulong-sulong ipahukuhan ng pagkamanurug tugalan namin ito orang Takterbalosan ng raja sa tuwan na mga bakto ni maripatay na tuwa muna dahil suksong ni Mangno ni na maggusto ni Kota kami magkamanurong kung tumadaw na lubi hurang ang raja daw tamunak to ni Payamas kaya tuwa mahila kung manakso niya pagdak ko namin kung mahabilak sa dalang bihurang yang permusik kami Marna Puram Nadana Asaboy Tiu Macem Sadu-sadu Kuluan Karetete at Nosarunay Marunuruk Tagadi Asa dendam matoktoran hasudunan non Lasrohan ni Abad Taraga ate Marna Puram Marna Puram jadi bau lihat na abang lapura kamu pakai namis. Aduh hutang ang majo tuan tadi batas untuk perang itu hutang orang di sini. Ayah dua ko tuan tadi batas untuk perang itu di sini. Aduh dulu mah tuan tadi ada ingat suripada. Dalam kalian semua tu situan natorok. Akan uliak kana dengan maka bagi terdahulu si Begiota karena makan nabi. Kau lihat mana makan nabi jadi ope karena kota mula-mula dalam marguna dan uli marguna dan dengan. Mulai pakai noni karena kotak soba-soba ya sama soba ikat mamat tadi maka pas soba tu amat taraja menanggina cukup di soba diuru dan nonton di bagasan kami supaya pada kami akan kado lihat dengan apa perjamuan kami yang semudah di sana yang bangga lihat dengan kita dapat persawian
aku si Gojire. Oh, pilih mana dengan pilih mana asal rohani ngapain lah rohana. Oh, sabar tenang. Kan anakku bisa wamandang. Lain nggak tolak buku, kamu yang belum saya betul. Oh, lagi menurut saya sama bulan dolang. Jadi kita semua lima kita buat sampaikan nanti. Yang mau aku lima opunisi bagas, dori opunisi bagas, guru. Kalau semua lima do anak iba, sini, sinian. Kamu nanya di bulan muncul pernah jengalahamu. Kita mapang lalangan, itu mapang gulungan. Kita lima, ada buat sampaikan. Pahun di rumah untuk jadi akan patupahan waktu untuk marga manurung di bataraja itu tambah kayu antara mana bayi pasuna jadi kalau aku dapat mantu giliran aku guru deh ini apa tadi luhur ini kan terlibat angin akarene do jebere sarata kita wah mau lihat dia main Tuhan mau lihat dia main kita jadi soalnya mana dia mau
ulo nami. Meron Bila kasi dito mo natin, ulo nami, ulo nami, ano yung sa atin mo, yung pagkikiyat yung hari pa ulo muna. O pa rin kasi ito, naroon pa ulo muna, pasakap ko na ulo nami. Aray, di mo rin si ulo nami, ang kanasalami, yung ating ulo. Yung sa mga pa niya, ulo nami, ulo muna. Yung marami sa kabila muna, pasok-pasok na isa sa atuhani, nang ito islami. Yung sa mga niya, nung labot na ratali, so marami. Turajan yung ulo nami, mga sumasok, mga ulo sa luka, rajan ulo nami, ihali ang kapatid ng muna. Sa ulo ulo nami, ihamuna rajan ulo nami. Lihat Mama Guru. Amang na meron namin. Ano, isok kanyang kanawaran, kino sa magpariban, iba ang panguruan ng ulo na nyo. Kekauman nyo ang gondang na upang diri, asaw basantami, sa bato namin, turajan yung ulo namin.
nyali kababakon ito kopeng at kay baru ito lama dito lo manoktor lo yang kami tu Sandali na daw ng tuloy. Sandali na daw ng tuloy. Sandali na daw. Para na tuloy na doon. Pesa marmaw na yun. Jadi masaya seorangnya sama nakakto maniaga sa tirubian. Oras na nagdalo. Tuganda naman nila mula nakalaya. Asa opak na si Palugu. Sa nilugu panggora. Pasok-pasok niya kami di ba talaga kapag doon manulong. Hindi lang puro namin, bili namin. Oras na gabi, sabi na mora. Naruhak puro na Tuhan yung tao na nabi-nabi. Hamuan ang buruan Oh, dia tersongoni mati aka inamudat dulu Roma karaja ni hula-hula stes mau panibat deh agak beda horos dia makau pundoli para musik kami ang kurang angin lao na nabi-nabi ang guru namin na puro na dan na ako partisipan na patinan